Acara ini disponsori oleh Pemirsa, rencana indik penincapan harga BBM bersubsidi menjantan mawasana majeng mekatah harga komoditi termasuk sektor retail. Indik punika kejejahang pacang nes daya beli krama sani presiden nyansan ngeredang baga ekonomi. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo Bali Agung Agraputra Mausang, panincapan harga BBM menjantan sida mausana langsung ring panincapan prebeo operasional utamanya ni transportasi angge distribusi barang macang retail sani madue akeh jaringan outlet. Lianan punika mawasana tidak langsung sida kepanggih ring panincapan harga komoditi tiosan. Panincapan harga BBM inucap kekantenang nincapang malih inflasi sani mejantan mawasana ring daya beli krama sani durung tek-tek sangkaning pandemi COVID-19. Duaning asa punika Agraputra ngawohin tambis makesami komoditi pacang nampenin panincapan sangkaning nincap nyani harga BBM. Puniki memargi santukan prebeo operasional taler ngemalang. Manut Dani pikobat puniki pacang sidang ngeredang panglimbakan bagi ekonomi. Puniki mawinan keabtian kebijakan panincapan harga BBM subsidi mangde keselihin malih ring sajeroning ngayat nain wesanan sani pacang kepanggih. Wit bisnis Bali nguning ngayang.